Mukaririgete wa ngwataniro ya Sacco Chamira Meru Moses Linchoroni amenerete mubunge wa Imenti South Kadhuri Muriungi nonto bwa kumeneria oritingugi bwa ngavana Kiraito akiaria riria gutemanite na arimi bake mera ke ntere cia murere tigania East. Linchoro ariugate thina ya Kadhuri kwethirwa rena ngavana Kiraito ni ate ni aregire gutonya akiama kiambas ngwatanirone ya Kenya Kwanza. Kevin Kimathi ni agutwacho. Moses Ntwachoro rei mukaririte wa ikundi kamera ya Kenya mbene mirasa kunameneretie muno mubunge wa South Imenti Kadhuri Murungi kuumania burua miarie weru wa kithumbia witingwe bwa ngavana Kiraito Murungi Kadhuri mbere mwaka muthiru mweri wa 8 itwari na methikali ntore kwa mtoto Kiraito Murungi na kaja thirikari ya Kiraito Murungi sana akio ibo yamebwetherie lakini ruare ari awetake UNDA nebu onto Kiraito Murungi no muthugu ko ute ngwe muremete ne kare meta ke UNDA Kadhuri Murungi ngakwira tire Kiraito Murungi na right ye weta na kuonta kada uringa kureke lakini ya mwananchi wa Meru atena uwezo bo mwira na ike kureke ko unga kwira tire Kiraito Murungi ngwe Kiraito mene itone murere atha iko na kabro chegeri tibo loi itone nini ngudhero kwena rora Kiraito Murungi tibo loi itone ngwe mwanya irari tete ko uende batu itone ngwe Kiraito Murungi na ibo onto toronga atigana East Muthara ward tokiwa Kiraito Murungi tanote bunge Ntwachoro netite nambere kuringira Burundi bekiama kiambaz runguru ngavana Kiraito Murungi na toe na kiama kiambaz kato kwenda mwira atere akathenjini bena unda eko bena chama mwanya kwena kiama kia ODM kia Antobaja Luo to amwira atere na kuna fondi Kenya ya Antoba Western nkamwira atere batu kiama kia tukiambas tutura kana kia tukambere batu tuendene bas na ni ntumiario eyo kari wendera utirimane na kari mwanya thoko ne amurire wa dine ya Muthara ai muringira ndeve ngavana Kiraito Murungi oringi akari baba untuku ntu yayo onthe tuonete ya maendeleo kuuma Kiraito araukuma endene county government ai ngavana itonete maendeleo ya meya muno na muntu akabwithio ntu boboya na bati kwirwa isasa watu kuiboya mantu ya tuonete kuma ndrui kuma mbi chionthe tuchionete nontu bwa governance yeke kouka tukua atiri nontu ende na kwenda ringi katukua no manga tumwe kure uringi kinyabira tuonete tongaongelwe kana tebu antu betu Kiraito rutete ngwe ko na roje no katukua kura chionde chiawe lakini ila lengroundine rero toto kinyila boto wa teri na time te ba rero tiche no ate bangiro lakini to kwenda kwenjanja bo ingi at least to faindika meche mone ko thenika munone ko raro thiringi 20 omotongi number 2 ingwete kana mantona kama kia ambasi twinda twendene kabisa na buko ni wagagia bokaria bore buku yirondwa nene shatiania Ntwachoro Kiraito Murungi na areri arawa nkamera ya Kinyameru ko turonga motha tukiwa atiri batu tukuria tukunwa ni ikobi antu beto tibo loi antu beto ibanenga security wala methia teto ntubicie into murume no to office mo aticie gere na tona government atutete bundoki cia antu beto chogore Kiripotera Weru TV kumatiania mbita wa Kelvin Kimathi.